Be bangke in case of every electoral roll subsequently prepared under these rules shall be the first day of March of the year in which it is prepared and the year immediately preceding that year respectively. Langso alam non apici buji lebo anjai katharta. Alang lika buji rarapan kethan le kaprek mati. Tadakito ke kaprek mati. Lasi alang li non olom nengya yedet lo. Lasi lahai kado go be alang li kacubai alam lo. Si alang li kaningje. Lapen ke alang li tumapan hello nili tum ipukan tungke piniar ni antala tum pulo netum ta autonomous state hang seta piniar ni memorandum ipak bak kilo mo till today autonomous state ke hang aputha JI kathar tu piniar ni anta ipak ta memorandum pipela ke koson se alang li netum ta autonomous state ke hang ipulo Nasi autonomous state ki hang kalau Delhi dah damai, ACC tu mason, governor long dah damai, home minister long dah damai, memorandum pidam nai. Langsung lama bangsi, Delhi ki pugam tung. Lapen JI kathara bangke, APSL sia leader ke, lake alang li politis ke patu chain bangke, tuliram rong hang along pen 10 lakhs tu endam lo. Lagi piniar ni nelipan kali JI kathar tuliram akan counter ai social media long pilum mati counter hai na counter ai nasi lahai kapacerai alam lok si lamang soa JI kathar bangke kaningi nasi alang li lahai kapacerai alam bang ni dia nanya pun lakan 1969 alam tan ni itu 1969 alam APSL siatum Karbi Anglong lakan ensil sarapan autonomous state aputak nam traded lo bangke lakan nili lagi pucat kali JI kathar asar bura bahasa kathar kitab kitok long tadu history ini Karbi of the Northeast history long ada katu lo lapan ke hala Mondol Singh be kitab kitok long tadu lapan ke hala kene baralong telang autobiography long tadu lapen APSL sia leader atum pura conference itu natum inut bahini non tak kereng atum tulang latum kan lagi oke APSL sia leader atum Karbi Anglong lapen ensil sarat apa government kan gudai ke cingki alam than thedet ye Karbi Anglong lapen ensil sapan ki option along si bikok negalaya atum ke bang lama bang ke kitab long si tok history long si tok lo lasi tura APSL sia conference sudan si Karbi Anglong lapan ensils apan mangki option along bikok mani option mani kopila Karbi Anglong lapan ensils sa council pen session ci phasi putot session along ci parai thunai Meghalaya sara bangke khasi garo jankia tangke bang direct ton masjid long pohe dak ke session along putot ci phat kinang palam hai session along ci parai nai lang salam mang chini nedet lo hala conference along si chini pin lo si baprang sing narpen baralong terang tum protes lo mati conference lo masih तो प्रोटेस्ट था लाम के देरों चल प्रोटेस्ट बनसी अभी के कैप्टन संगमा बंग चिचक बिबी लिंग दो पेन दार्विन पाक अपन दार दिफु नंग कोई को काउंसिल फन कन्विंस अपन तो लाम के देरों चलो अथे के हाला बंग सो के मोबाइल ता बेला इंटरनेट ता बेला यात ता बेला amat bang itu ke parlemen long ke bill pon tang lo ciparai tang lo ha long tang lo ani ditum ke lang sote phodin bidan na miyu tum bang ke ami thang atwar se damat long lo la pu hi bang ke congress kan ta scheme du autonomous state ka badai apa haflong long meeting pha lo ke Karbi Anglong ensil sa congress lo kan asama congress joint meeting haflong long du asi halang sa mistake bang halang so nang ka betray party 1969 nan ingkan autonomous state puthak nang betray APSL CC non JI kathar bangke puthot ka piring thu lai lo la JI kathar isi ki chok che bangke ase lai lo nil tum pini nang tum media angno long kaning je gitu ase JI kathar nil tum clarification chipina po
apologize na po, maaf nang klana po. 69 na ningkan, kopia po sinil itu man Karbi Anglong lapen ensul sepanang betrayed itu. Lapen all tribal atum karejek a political institution, kopia po si alang liga lasinon hang rong ma. Lah sobang si alang liga clearweson ang cipina po nabang. Lah nil tu minta. Unil tu mai assistant secretary duduk alang liga ningnya po. Samis alam penta kali kenang shop ke kali है kadung velam the bangke itu propaganda secretary in charge India lomati kita dak isi hindi aku kiit duntu lason si kangtung tu lo kedam tang Karbi Anglong Autonomous Council MEC election general election ahu alang participate dulu lake kadu ko beta chini remdet api alang election ke padu chokchi tu kininje butha alang remdet api election ke padu chokchi tu ajuti ठीक इलेक्शन थुरदुन पुलोते पार्टिसिपेट दुन पुलोते ada candidate nomination ahu counter sign dudu ada bylaw dudu election commission pen pangdak pon a rules kroilo lapen labangso electoral rules si election du pot kroilo ulasu anu tindak candidate ta isi oath akupi dudu oath taking semi ke denga akupi dudu candidate man me apna hala daga bangke anutin APSLC a candidate tumta suhi PF pensi candidate mandun lo lan claim det api election dolo election long remdet lo remdet api si election ke pati chokchi kukininje bangke puna ajukti pen lo jayega tha kininje lapen election re-election donangi po demand ke demand में sta rules kuna log thekdam lo re-election ko son ben lo pa du constitution long ta have election commission a rules long ta have in case jong si elected atum phan majority a member atum phan resignation pachi PF un pulote halake re-election apor nangle rokta hai election dun deta hai sida APSLC pen aja kong duji ma je elected tumphana resignation pachi PF un la pen APSLC a methang itself member inut bakke hai dun councilor long ke dudun long somdoma ada ke normal proses yang si dam pulote komane thilop janglot ba komane ke haidera phita MEC claim bumar resignation chipide pulote by election si doji hada pre election bojar ave isi hindi a constituency long re election du unta hai mene seta overall jong si council of re-election donang ji pulote lake majority dak 30 members do kadu gobe nominated pen